ibintu by'abantu babitwara amatungo g'abantu bagatwara abantu bakora ibiba kwenda ombwiro bakura basiba ngabashije kubikora so harimo some kind of impunity so no muri ngo ngogo akabo outcry y'abarisa n'abahingi abwe ibintu byabo kubura umuringo gutarwo mweni tutwajya ngo you deserve to have a police post so abantu kubeterira nduru nagamba abana bakama banje bankiriza uteto buhereza tubasiye hihi intera abantu muranga kugira ngo igipolisi itwareta polisi yo kutinisiriza abantu kono polisi eyija kuprotectinga abantu n'ibintu byabo bakwatagana wanayinchi kugira ngo protectinga abantu n'ibintu byabo nisima mnonga government okuturetera obuhereza bwa polisi omomo trading center yitu yakanya kabire hari kubunonga abashuma abakurarane batambura za pikini zitambura ekiro tukumanya habe harhoki harimo obushuma bwente harimo obushuma bw'ebintu harimo obwise bw'abantu harimo omumbera yo kutahirira abantu ekitaboneye so itwe nk'abantu b'ekicweka eki tushitamire twashaba polisi aha mwanya ogu kandi twikirizibwa kwenda kugira ngo tugire ekitwatebekanisa omwanya ogu none nsima mukama munonga aha bokereza bwa polisi ako kigambo cya security tubetu kubi tubetu no bushuma omomu bw'amatungo